umusirikare mu ngabo z'u Burundi ati Uvira barayifata nibyo birashoboka ariko mumenye ko abahungu bandayishimiye bambutse bamwe bapfuye abandi babona ibibera kuri tere ariko nibagera ku butaka bwabo nakubwiye ko nabayeho umusirikare w'igihugu injira mu ngabo nciye muri formation y'igihugu nkorera igihugu mu gisirikare cy'u Burundi ntabwo abantu bari gukurura bati ndayishimiye yishingikirije iki cyo gutaba u Burundi mwene aka Kageni azahunga igihugu ese ko abajene bagaragaza ko ni Burundi bamurasirayo abantu bari kwigira bati niba yohereza batayo zirenze 20 zigakubitwa mwene aka Kageni bamwe bagapfa abandi bagafatwa bunyago ndayishimiye ni iki gituma atava kwizima niyo ideology imurusha imbaraga mu bijyanye no gufata imyanzuro yabiboneye mwe mubibona mute umwe mu babaye muri izo nzego nyinshi n'ubu tuba dufite abo tuvugana batubwira byinshi bari bari mu kazi abandi batashe nuko rero no kugira yuko igisirikare cy'u Burundi nta nguvu gifite kiretse iparara ry'umuntu agimbonera kure gusa nta by'amajambo nyene tuzobamesa tuzogira iki ariko nawe warabibonye urabibona ku rugamba ivyo birometero n'ibihumbi babirukankanye ni byinshi cyane rero kuva muri Uvira nimba baba ariko baranavamwo ni guhunga ntabwo ari kuvayo ku bishake cyangwa kuko wabemeye kugira mu ngiro ibyo basabwa intare za Faranga nizifata Uvira ibyo bice byose bagakora amasuku bigakunda umwuka ushobora kuba ngaho baca umugani mu Kirundi ngo ubuze uko agiragira nabi aba bantu bacu ntibashaka ko intambara ihera mu karere bamwe mu Burundi bamaze kugira ku butaka bwabo ariko kandi ibiri kuvugwa ni byinshi ese abasirikari b'abarundi ko bavuye ku butaka bwa Uvira bavuye Sange ko bavuye ahitwa za Mwenga n'andi hatandukanye batashye ntabwo batashye bose kuba abasirikari b'abarundi batangiye gutaha bakivana ku butaka bwa Kongo amahoro agiye kuboneka nta musivili wavuga bino bintu ngo yego umashobora kuvuga ngo yego undi akavuga ngo oya munyemerere gato duhikaze wabaye umusirikari w'u Burundi ubu ngubu nyine wagize amahitamo kugira atirika nyige ku ruhande byanga bikunda agiye kutubwira idonido ese niki kigiye gukurikiraho muri ibi biri kubera kuri ubu butaka mwabonye ko Uvira isa niyabaye ububiko bw'ikitwe biturika cyangwa se bw'imbunda Uvira ibice bimwe abanyesarambwe bamaze kugeramwo hari n'ibice bimwe batangiye kugenda bakoze imitwe y'intoki nabonaga Jean Jacques Paulus agira ati ndacyahari ati nta naho nenda kujya ariko uyu namagambo turamuzi umushize mwokereje umuriro hano Bukavu ari rukankajya guhungira Burundi ubu rero nabagabo bakunda kuyoborwa n'amagambo cyangwa se gukoreshwa n'amagambo reka twaye gutinda twumve iyi ntwara muheto icyo itubwira mwe mukomeze kuba kumwe natwe kuri Karisimbi Voice niki kigiye gukurikiraho Yes narimaze kubabwira rero yuko ku murongo wa telefone turi kumwe n'umwe mu bakunda gukurikira ibera mu karere k'ibiyaga bigari araza kutwibwira nabi twemerera ariko nuko ari n'umwe mu babaye muri izi nzego z'umutekano ndetse ku ruhande rwa zimwe mu mpande ziri guhurira hariya ku butaka bwa Uvira turaganira ku bintu bitandukanye wakakanya turi kuvugana biravuga yuko hari igice kimwe cy'abasirikari b'abarundi bamaze gutaha barenze umupaka basubira mu gihugu cyabo Uvira nabwo abanyekongo barizwa muri zinyeshyamba byari byemezwa ko bafashe kariya gace ariko ngo hari bimwe mu bice by'umujyi bamaze kwinjiramo ndetse nabonaga bivuga ko hari n'ibiro bya polisi byaba byafashwe ububiko bw'intwaro busanga ngo bwimuriwe Uvira kuko abarundi n'abandi bariye baturuka ku ruhande rwa Kinshasa ngo basizemo ibikoresho byinshi reka tumikaze tuganire ku nyungu zitandukanye mwiriwe neza yego tubahaye ikaze turi live mu kiganiro kuri Karisimbi Voice niba kutwibwira ntacyo bibatwaye muratwibwira niba mwumva batari ngombwa turiganirira ku idonido kubijyanye n'ikibazo cy'intambara imaze iminsi igiye kuba hafi 8 iri kubera muri Kivu y'Amajyepfo kuganira ni byiza ariko kuyivuga ntabwo byashoboka yego nta kibazo rwose murabyemerewe uri kubyumva ko bidashoboka nyine yego reka twe gutinda twabahaye ikaze umujyi wa Uvira abakurikira itangazamakuru bakomeje kuvuga yuko ushobora gufatwa bavuga bati Uvira tombe abandi bati hoya ntibishoboke ingabo z'u Burundi zirurimo ntabwo byakunda kuri iyi nshuro ku mafoto agaragara ku mbuga nkoranyambaga
haragaragara ikusanyirizo ry'imbunda nyinshi zambuwe ingabo zirimo iz'abarundi ndetse hari amavideo amwe agaragara ingabo z'u Burundi bivuga yuko zambutse zasubiye mu gihugu n'amakuru mwabivugaho iki ese mwe mwabibonaga gute ubundi imbaraga zanigishwaga Uvira mwabonaga hari umusaruro zenda kuzatanga nkuko tubikurikirana buri munsi ntabwo ingabo z'u Burundi zigeze ziba intambamyi kuri M23 gushika aho batogira icyo bakoze kuko guhera aho twumva amakuru aho bitazarubaya urabona ko ari kure cyane kumanuka ukazoshika Goma ukava Goma Bukavu kuva Bukavu gushika Uvira nibaze ko ibyo abantu biyumvira ko ingabo z'u Burundi arizo zari zituma Uvira idafatwa ko ntabwo ari byo ego urugamba n'urugamba ariko abo bahungu b'intare ba Makenga ntabwo bahubuka ubundi abandi benshi bicwa no guhubuka abahungu iyo bakora igikorwa baragitegura bakacitondera bagakora igikorwa itomoye nicyo gituma ubona atagace na kamwe bigeze babakuramo ako bafashe baba bagafashe nakubwiye ko nabayeho umusirikare w'igihugu yinjira mu ngabo nciye muri foromasiyo y'igihugu nkorera igihugu mu gisirikare cy'u Burundi ndashe ku ntego cyaherutse kuba igisirikare icyo gihe nayo ubu mu bisanzwe ni igisirikare nk'uko wamubivuga kuko ni igisirikare cy'igihugu ariko cyarononye biteye ubwoba nko kuri muze mutaba mubizi nukuri biteye inkono n'agahinda kuko bamwe dufisemo bene wacu abandi dufisemo imiryango n'abagenzi rero biteye agahinda kuba igisirikare cy'igihugu gifatwa nk'uko igisirikare cy'u Burundi gifashwe uno munsi rero ni impamvu baranagiye kurwana muri Congo ntabwo ari impamvu y'igisirikare cyangwa ya diplomasi ya gisirikare cyangwa ya politike yego ahubwo ni impamvu imwe y'amajambo abiri avugwa muri ako karere nawe urayazi ntabwo ukunda kuvuga rwawe kuvugira ko ibintu by'amoko ariko iyo ari impamvu umuntu ashobora kuyivuga yego hari ibintu bibiri nabwiye bivugwa by'ibyo bita Empire Hima hakabaho n'abandi bitwa abahutu bagomba kurwanya abo bitwa abahima mu majambo make leta ya Congo na leta y'u Burundi ni leta zibiri zifite uwo mugambi ngo wo kurwanya iyo leta y'abahima ngo igomba kuzitwara ku karere kose ubwo birahita bihura n'ibi bya Nerotike na Ribantu abahutu bita Bantu abo nabo bita ngo n'abatutsi bakabita Abanerotike ngo aribo bahima banyamuke banyamuke noneho rero iyo ntumbere yajyanye igisega cy'abarundi muri Congo bagiye kuzibira abo batutsi abo Banerotike bashaka ngo kwifatira akarere nta yindi ntumbero n'imwe ihari yo kubona abasoda hakiyongera ko n'itamaje ku by'ubutunzi bw'abo bategetsi bacu nk'uko bizi ko amahera yose bandikirwa nk'abacancuro ataja ku basirikare ahubwo aja mu mifuko y'abantu naje no muri leta y'igihugu rero nk'umwe mu babaye muri izo nzego byinshi n'ubu tuba dufite abo tuvugana batubwira byinshi bari bakiri mu kazi abandi batashe nuko rero ni ukugira yuko igisirikare cy'u Burundi nta nguvu gifite kiretse iparara ry'umuntu ry'imbonerakure gusa nta by'amajambo nyine tuzobamesa tuzogira iki ariko nawe uraba warabibonye urabibona ku rugamba ibyo birometero n'ibihumbi babirukankanye ni byinshi cyane rero kuva muri Uvira nimba baba bariko baranavamwo ni uguhunga ntabwo ari ukuvayo ku bushake cyangwa kuko baba bemeye gushyira mu ngiro ibyo basabwa ni uguhunga nyine bashyizeho igitutu nawe ubundi hoho ntabwo bashobora kuvayo ngo bagende mu Burundi bavuga ko babishyigiye M23 ngo igire amahoro cyangwa itunganye ibyo igomba gutunganya ni muri ubwo buryo rero iyo uri kurasesengura numva ndyohewe n'ibyo uvuga n'ingene usesengura numva
no twoza turiganirira rimwe bishobotse. Bimwe bishobotse twaganira, reka twerekeze Gitega gato. Hari hashize iminsi mike bwana Brigadier General Gaspard Baratuza yemereye itangazamakuru mpuzamahanga yuko bazengurutse ahitwa Mikenke kuko bakekaga yuko umwanzi ashobora kwinjirayo. Ku makuru mfite nuko biriya bice bari barinjiyemo nabyo ngo bashobora kuba banabigezemwo, ubwo ndavuga intare za Sarambwe. Icyumvikana nuko bakuwemwo kugeza ubu Gaspard Baratuza yaruciye ararumira Etat Major Bujumbura ntacyo bashaka kuvuga. Ndagira ngo tujye ku mugaba w'ikirenga w'izi ngabo z'u Burundi, Commander Supreme. Ese birashoboka ko ingabo umugaba w'ikirenga w'ingabo ashobora gupfusha abasirikare mwene kariya kageni, abandi akababona babafashe bababoshye, akituriza ntagire reaction n'imwe akora mu rwego rwo kudefanda igisirikare cye? Ntabwo abantu bari gukurura ndashimiye yishingikirije iki cyo gutaba uburundi mwene aka kageni azahunga igihugu? Ese ko abajene bagaragaza ko ni Burundi bamurasirayo, abantu bari kwigira bati niba yohereza batayo zirenze 20 zigakubitwa mwene aka kageni, bamwe bagapfa abandi bagafatwa bunyago. Ndayishimiye ni iki gituma atava kwizima? Niyo ideology imurusha imbaraga mu bijyanye no gufata imyanzuro yabiboneye? Mwe mubibona mute? Nibisanzwe iyo turiko turaraba tukabaza nubwo tariyo tuba turi hafi yabo, dusanga iyi ntumbero yo kuja muri Congo nakubwiye ko bwa mbere ari ideology ya genocide. Yego. Ubundi uwo bantu ukamenya yuko abategetsi benshi dufite mu Burundi 94 bari mu Rwanda, kandi baho twahunze batuva i Burundi tugera mu Rwanda bakoze genocide i Burundi nubwo itemejwe. Bageze mu Rwanda bafashanya n'abanyarwanda, noneho nibo ubu benshi bari abategetsi bo mu Burundi. Ari nicyo gituma rero n'ubu intumbero yabo yo gukorana na FDLR n'abajya bakozeho nyabwoko mu Rwanda babandanije bayikora. Noneho nk'umuntu umwe wo mu izo nzego, nko mu gihe bashyizeho inzego zishasha n'iyo leta yabo, benshi muri bo igipolisi cy'u Burundi kigizwe nabo. La majorité dufise benshi b'interahamwe bari mu gipolisi cy'u Burundi kuva bashika. Inyuma yaho bagiye bafashanya nabo, leta yabo igura ibigwanisho birungika muri Kongo irarungikira. Ibyo byose muzi ko mwabikurikirana ko byaca ku marezo sosiyo. Yego. Biri mu makuru hanze rwose. Uyu munsi rero kuba abasoda b'abarundi bapfa ukabona mengo bari abategetsi ntacyo babwiye. Hari abantu barungikwa muri Kongo, ntabwo ari uwo ari we wese arungikwa. Ubundi abasoda bato bashobora kuba bavanze, mbona abakristiko bazirimwo, kuko navyo buriya bashaka kuzikiza kuko barabonye ko ataba bazozishira. Noneho mu bayobozi rero b'ingabo nibo basora abahoze ari abafabe benshi, nibo barungikwa, nibo bapfa. Ubwo ntacyo bababwiye kuko abajournaliste bamwe barasesengura bakavuga ati niho kubikiza natwe niko tubibona. Kugira ngo umugambi wabo wa genocide uzuje mu ngiro atawuhari wo kubasumba wabo wo kuba kidovu. Urazi ko Ndayishimiye we yabivuze kenshi, n'uwapfuye Nkurunziza yarabivuga ngo muvuge ngo fyongo nicaye ku mazina ya Fenyore. Ni byinshi yavuga ukumva mu mvugo ishobotse ariko tukamenya ibyo avuga. Rero bari abasirikare kuba bapfa, Sebutwe Tamazoro ntagire icyo akora, umukuru w'ingabo nyene Commander Supreme ariwe mukuru w'igihugu, bakavuga kumanga araryohewe ahubwo akaguma aryohereza abandi. Ni kubera ko hari abo bariko barikiza, noneho bakavuga ati bo bamara nyene ahubwo bo bica ku bwinshi, hanyuma tukazogira igisoda cy'abacu gusa bari abandi atabarimo. Niyo ntumbero niyo jewe mbona nk'umuntu nkurikirana amakuru, abanzi n'umuntu umwe nyene ndi mu rundi ruhande nawe urabyumva. None Uburundi iyo bakora imibare y'amakrasoma generale abugaragaza nk'igihugu cya mbere gikennye ku isi muri Afrika. Abarundi barabihakana, nta sinshaka kuri buze kubyinjiramo cyane, ahubwo ndagira ngo twizire kuri realite y'ibibera kuri tere. Abantu bagiraga bati igihugu kidafite igitoro
kidafite ubukungu bumeze neza, kidafite ifaranga mvamahanga, izi mbunda z'imisada bazigura iki, ziva he? Uratekereza izi mbaraga Burundi bwakoreshaga mu ntambara ya Kongo ari imbaraga ziva muri Etat Major Gitega, cyangwa hari abandi bantu bari inyuma y'u Burundi bababwira bati mwebwe nimukore nk'abayede ibindi byose muzabitubaze? Ni ikintu wowe ku bwawe wakanariza ute igihugu kimaze igihe imodoka ziparitse, igihugu kimaze igihe bamwe bagira bati imishahara ni ibibazo, abadepite bagenda n'amaguru, abapolisi bavugaga yuko impuzu zari zarabacikiyeho, ariko intambara yagira ukumva bararungika batayo n'izindi? Imbaraga zavaga he hano kuri ubu butaka bwa bene wacu Barundi? Turiko turaraba igihugu kigeze habi dufatiye muri rusange, injanye n'ubukene kigeze habi. Intambara rero iri kiraba muri Kongo, ntabwo Burundi bwayinjiyemo nk'Uburundi. Yego, iyo muriko murasesengura muvuga ko ari coalition. Ubundi nka jewe ko nabaye ngaho mu Rwanda igihe kinini, ari maze imyaka ishika indwi ngaho mu Rwanda, ugiye kuraba intambara yari yateguriwe Goma, ntabwo yari yo kurwanya M23 nk'abaroberi. Sinzi ko nawe wabibonye, intambara yari yateguriwe Goma n'ibigwanisho byari bihari, uzi ko byaciye ngaho mu Rwanda mu gusubiza inyuma. N'amakuru target ya Rwanda nabyo ntitubitsinda. Aha, rero target ya Rwanda iriya coalition rero, hari n'ibihugu South Africa, Malawi, Tanzania, Burundi, abacancuro, FDLR n'abandi tutazi. Ariko ntibibagire yuko hariho ukuboko kunini kw'ahandi inyuma ya Afurika. Uzi nk'indege nyinshi zimaze igihe zipakurura ibigwanisho. Abigaragaza n'Ababirigi Bruxelles, abigaragaza n'Ababirigi. Bariya Ababirigi rero baza ku isonga, ariko buriya ni Union Européenne yose biri kirakora. Exactly. Rero ibyo bigwanisho byinshi hari ibyo dusanganye koko, ari ibigwanisho byinshi byaza biva mu byo bihugu, noneho na biriya bavuga ngo bya SADC, bumvise mu makuru bigeze Tanzania ko byose byakase korosi, byose bikaza Burundi. Ubundi nta n'ibyo barakoresha, kuko intambara yabo buriya bo biteguye iyindi ntambara, kuko iyo yawe mu Venezuela nayo maronko niyo genocide. Ariko bo mu ntumbero yabo uri kurabaraba bafite iyindi ntambara babandanya bategura, kuko na Kisegeti ntabaguma aza kuzana abacancura agenda gusinya amasezerano, ntabaguma agenda kurondera ibigwanisho ngo bigezweho mu bihugu byose kugira ubyumva ku makuru. Yego. Kandi ari karubuya turiko bariko baje mu mugambi w'amahoro, ahubwo bo barabesha mu kuvuga, ahubwo hari ibindi babandanya bategura. Hari indi ntambara ishobora kuba irutiye bari gutegura. Ubundi viziyo y'abo bantu